Okay, abusia for him akwa Oda Citizen TV so we call YouTube or benya ho go search for Oda Citizen TV na or subscribe to your channel no any video bi a e beto bi a no misa betimi e de aka na call all the social media handles so a obetimi enya ho Oda Citizen e benya ho your website no so www.odacitizen.com na e be quick interview ba ko bu and na na story bi about you near Bema be a friend Bosompem Emmanuel Appau. Nyanity as a cultural BECE 2022 no or Kahubi. Now, as an cultural 2022 BECE, you know, now National UCMAS, the whole Ghana last year, the no or Kahubi. Now, I'm the berry and not in Benefo level, no, and wait me a day, Edding Kunim. Now, much actual BECE last year now, Obi and so, what checking the results, no, as I bought 8 ones. English math science ni nyina no na obo wa nya tumpu ye dey ewu ntino ya base ye ni nua be man e betwetwe enkomo kakra ntino ensemble na saka ye nua Appau e wa ha Emmanuel Appau abombo de nyame adumbo. Okay ye mo akwa baba Oda Citizen TV so Yes. Okay asana me start mo be say uche nia etimi o le start free baby akosu be fa na akosu Miko school, the Living Bread School Complex. Akim Oda Abu on a school near okay, on our started film collaborating now. Me started class 2 if you want. Okay, but the couple of years okay. Now BC na mukotro na yes na mukotro. Say yeah class more class na yes. We near 5. Okay. And now more checking now results me to say. Yeah. Okay, we nya 8 ones. One mark watching. Now apart from so bisu timi nya sa 8 ones ni bia na. The ultimate no no nya 1 no nya 4. And no nya 2 ni 3 nso bi. Okay. Okay, so far the hwema wo na wo de the e wo ni. Now what is potamia so bisu timi nya grade ni bisa na. Eno dia me ti. Nya nte ye. Okay, ti hwema cancer bia Eastern region there. Or how na bed e wo top me nya nhyɛ dante so bi so etimi abɔ no mmɔde si bia wa ya de abɔ mmɔde enti pɛsɛ me dent na Kenya wa ma wotimi bɔ mmɔde sa si e ka ni Kenya me ana me hwɛ TV a me hu nkwara bebre wo so na bi ye National Science and Maths quiz enti na me hu ana me dwen so mo nso no ye wo am se ne ye wo ye na enti no se omonso mo yes ya ni yensu betimi aibi intino se o kan ya Luke chapter 18 verse 27 and Jesus replied, things that are impossible with men are possible with God. Intino se me hwa eniama bu on mani pa fem no entimi nye intino ni eja hye radinsa no no angasa afa na. Okay, na besi me hu se o ma no papa ma fa obi wo fia na o kire wa de ana o davi obi an kire wa de wo fia one now if you and you feel na wetin am bon mo dey say mom fa teachers ni we kran point wow okay na o ma me e dey adwuma answer the best ma o ye seamstress of ma dey okay na papa so ye dey adwuma so ye carpentry ma me nyan tie so papa ye so fo ana me na na mo na ye so ma papa ye so ye do to no o dey apel na okay then na e na dachi no ma be na pese wo ye pese me doctor. Wow, you give the maths and science, right? Okay. It means akonya ba na school be na pese uko. We want pese. Compare kwam best of science best of science technology. Me fry no so kan ntino die me nya. Okay. Ntino see an ma check results you dey train say je obi be check ni no ma ko school. What's the way forward? Man papa ya hoboa. I already say my card say maybe I to mamdo eko le compensate nana. My already some go back. Oh okay. Intino what started to on your mother. You started to be by into ni say. Yeah, can you be sika intino. Intino na maybe say intino. O ma me already some but one and one sibia mo ye dem peno. Okay, it is out of 4 kwana omo person beboa e kwan da ho. Okay, so mommy is seamstress, right? Now, papa, mechanic, right? Carpenter. Carpenter. Oh, okay.
nti no saa adwuma man papa okay nti no Appau Emmanuel Bosompem ne results we na dey ekura mu e wa nti no be ma ka ma no do ato so na obi a o hwe be ma no ne ba wi obi ahwe watimi ehu ne money si bia dey etie okay you the camera capture we are man see nti no Mr. Emmanuel say in case of obi o ba bi no o hwe na o modern be o person be boa na utimi bia scholarship ana say mo kakra bi o hospital bia boa wa kwa be so betimi afa obenya mo na number bi o wa da tu bia number bi o wa sa yes one number we me papa number oh okay nti no yes sa number ne be da be tu bia se bia obi be say o ba mo o betimi be da aba mo nti number ne ye da number ni 0554 28 000 1 but just as 0554 28 000 1 and only number so people so reach out to you or betimi dey enya o papa number o papa ne din be ne the friend Mr. Richard Bosompem into be fra e din o betimi dey but then na must have register mobile money so so na okay you intinu say adofo abodwe no say wo mo bi na person de boa yenua Emmanuel Appau no money ba wabo na say university person okoi person okọ Legon say wo mo akra bi scholarship bi and say ska akra na person de boa na number e di 2 dwa no obetimi e de asani e de afa eso ana so betimi afresh a number no na wo setimi e de aka amu na otimi e de emo bi e de abedum ho it answer ya di bibia bewe besa would can be kakra che e bia na mofra bi so ehwe nia etimi show nkran ana se the secret bi etimi bo ama wetimi nya that resource we na kasa se so fa che adofo ehwe na wo so betimi le to mo ma for na so betimi